none se perezida kakajwe ko mumamagaje havutse ikihe kibazo? Oya vraiment nge ndashaka kumenya ngo abasirikare banjye babura iki batsinda urugamba. Ako perezida ibikoresho byose ntabwo byatugezeho, numva twatsinda urugamba gute? Bote zabagezeho. None se ubwo perezida kakajwe urumva bote zonyine zatsinda urugamba? Urumogi rwabagezeho. Ako nanone perezida kakajwe nta n'ibiryo dufite bihagije. Barabyifitiye. Babura iki? Ako nyakubahwa nta n'ingabo dufite zikomeye zahangana nayo mu 23. Bashaka ngo nzajye kugura abakinnyi muri Man U. Bashaka ngo nzajye kugura abakinnyi muri Chelsea. Ako nyakubahwa perezida wowe byihangane ndabizi umunsi umwe tuzabatsinda. Aho bigeze ndarambiwe. Nase nyakubahwa perezida mwahita tugasangira kuri ibyo biryo ko nanjye mvuye ku rugamba nshonje. Gusangira nande? Nyine n'icyubahiro dusangira nawe kuko inzara iratwishe. Shaka gusangira na perezida mwanjegera. Mwari mwabona umukwiye wasangira na perezida. Ako nyakubahwa perezida tworiza ku rugamba aho gasigara wirira twandatanu tugaburira. Mwari mwabona abakwiye wasangira na perezida cyangwa mwari mwabona ingegera zikura mu nzu zangira na perezida. Ariko nyakubahwa perezida kakajwe natwe akaduhaye ku biryo kuko nawe durungana nk'ingurube natwe akaduhaye tukiriye. Naje no gutumbya kadegi mwaje mu kazi. Sile kiwa sasu. Basi nyakubahwa perezida waturirimbe ka karirimbo tugasubira ku rugamba dufite morale. Baje gukora iki mwambwa mwe? Ubwo nyine nyakubahwa ubwo nyine twisubiriye mu rugamba n'ubundi twimye ibiryo. Nari nibagiwe uko shaka. Garukana. Nagarutse nyakubahwa perezida. Naya mavuka twaguze muri Amerika.